nyuma y'uko FDD ibonye yuko umugenzi ushaka gufatwa urabona yuko bakongera imbaraga zidasubirwaho ndetse bakomeje gukumira abikomeye cyane za AFCM 23 muri bice byegera umupaka wa Kavimvira. Igisirikare cy'u Burundi cyongereye imbaraga cyashyiraga mu mirwano ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bihagaze gute? Amakuru ari guturuka mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi aravuga ko mu ishyamba rya Kibira riherereye muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura hari kubera imyitozo ikomeye ya gisirikare ifite ubukana bukomeye, high intensive military training exercise. Iyo ni imyitozo bivugwa ko irimo gukorwa n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure, bamwe bakaba rero baragiye boherezwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo bakagarurwa bakabongeye gusubizwa ku myitozo. Nkuko abaturage batuye hafi y'ishyamba rya Kibira babwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi, imyitozo ya gisirikare cyase military drills and command training and combat training imaze ibyumweru birenga bibiri ikorwa mu buryo bukomeye. Abaturage bavuga ko bumva urusaku, amasasu menshi bizwi nka live fire exercise, ibisasu bya grenade ndetse n'urusaku rw'ibikoresho bya gisirikare bikunze gukoreshwa mu myitozo yo kwitegura urugamba, combat readiness and training. Amakuru ava mu bantu ba hafi aravuga ko imyitozo iri gukorwa mu buryo bwa tactical field operation, aho bahugurwa bigishwa mu buryo bwo gukoresha small arms and light weapons, gukora ambush operation, gukora jungle warfare tactics, gukora coordinate assaults, maneuvers ndetse no gukora defensive positioning and tactical withdrawal. Amakuru yize wava mu baturage aravuga ko imyitozo iri gutangwa n'abasirikare b'ingabo z'u Burundi bazwi nka Burundi National Defense Force FDNB, bakaba rero bari gufatanya n'abatoza b'abanyamahanga bafite urunararibonye mu bya special operations training. Hari amakuru avuga ko muri aba batoza harimo abazungu, foreign military instructors, bakaba rero barimo gutanga amasomo ajyanye na urban combat techniques, advanced weapons handling, reconnaissance and intelligence gathering, command and control procedures. Abahugurwa bavuga indimi zitandukanye zirimo Igiswahili, Kirundi, Kinyarwanda ndetse n'Igifaransa, ibintu bituma hari abakeka ko haba harimo abarwanyi baturutse mu bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afurika yo hagati n'uburasirazuba. Abaturage baravuga ko bamwe mu bari mu myitozo bambara imyambaro y'igisirikare isa n'iy'ingabo z'u Burundi ndetse abandi bakambara isa n'igisirikare cya Kongo mu buryo rero bwa camouflage and operational deception, kugira ngo ibikorwa byabo bigaragare nk'imyitozo isanzwe ya gisirikare. Mu rwego rwa military logistics, abaturage baravuga ko hari imodoka za gisirikare zihora zinyura muri aka gace zitwaye ibiribwa, ibikoresho bya gisirikare n'ibindi bitandukanye. Hari abaturage bavuga ko rimwe na rimwe abasirikare babasaba gutanga ibiribwa byo kugaburira abari mu myitozo, ibintu byerekana ko hari logistical support iri gukusanywa muri aka gace. Ibikorwa byatumye abaturage batuye hafi y'ishyamba rya Kibira batangira kugira ubwoba bwinshi. Bamwe rero baravuga ko babujijwe kujya mu mirima yabo iri muri aka gace kubera security parameter restriction zashyizweho n'abasirikare. Bamwe mu baturage baganira n'itangazamakuru bagize bati, ntitugera mu mirima yacu. Mbere batubwira ko imyitozo ya gisirikare isanzwe, ariko ubu twumva amasasu hafi buri munsi. Turimo kubaho mu bwoba kuko aka gace kahindutse nkaho ari military operation zone. Abaturage baravuga ko ubu babayeho nk'abari muri low intensity conflict environment, kuko urusaku rw'amasasu n'imyitozo ya gisirikare bikomeje gutuma ubuzima bwabo busanzwe buhungabana. Abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko imyitozo nk'iyi ikunze kuba igamije force preparation ndetse na combat readiness, cyane cyane muri iki gihe bivugwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikereye cyane Burundi ngo biyifashe mu mirwano. Mu gihe kandi bivugwa ko hari n'abandi basirikare benshi boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro birahura nuko General Masunzu yamaze kuzamurwa mu ntera yagizwe umuyobozi mukuru wungirije muri FARDC,
ushinzwe ibikorwa byo gutabara. Nk'uko rero bigaragara bikaba bivugwa ko kuri ubu uyu Masunzu azamuwe kugira ngo akomeze ibijyanye no gutabara aho rukomeye, ndetse akore operasiyo zikomeye zigomba kwirukana twirwaneho na M23 mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informo wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba ndetse nuko bihagaze. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, turagira ngo ujye update kubigezweho ndetse n'ibiri kuba. Safari, rongera ijwi kugira tukumve neza. Ninarindi mvuganisha y'ubwikango rukomeye muri Sud Kivu, bigaragara yuko ibyo bacekaga by'aba FDB bakubitiwe muri Burundi, biragaragara yuko habayeho change ndetse no gukoresha abasirikare ba kinyamwuga, kuko ingabo zari ziri kurwanira hariya muri Burundi mu mirwano ikomeye mu ifatwa ry'ibice byose bose bagiye bafata. Bivugwa ko n'ubundi ndetse Sekedi yabwiye perezida w'Uburundi ati kutwohereza abasirikare batatojwe bikatuviramo gutsindwa k'urugamba, ibi ntabwo bikenewe kandi ntabwo bikunda. Dukeneye kuduha abasirikare bazima. Ibi rero nibyo byakosowe n'igihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bari bohereje ku babashe kurokoka mu rugamba n'ubundi bari barimo mu bahuza na AFM-23. Aba ni imbonerakure, izi mbonerakure abantu benshi bazenda ko ari umutwe udasanzwe, ariko ni abaturage basanzwe bagendaga bafata bakabigisha imbunda gusa, ubundi bakajya ku mirongo y'imbere y'urugamba nta training zihagije ziri kuba. Ibi rero bitewe n'uburyo ki habayeho inama ndetse n'amavugurura kuri kote zombi, bitewe n'uko wabonye yuko habaye ikibazo cy'uko bagomba kujya gushaka ibindi bihugu biza gufasha FARDC. Perezida yakoze icyo twakwita ko ari amahugurwa akomeye kandi training zihambaye zo gutoza izi mbonerakure. Niyo myitozo bamazemo iminsi bari kwitoza, ariko yongera kubongera umubare w'abasirikare benshi kandi bo mu mutwe udasanzwe bacyaye muri ibi bice n'ubundi bya muri Sud Kivu. Ibyibazwe cyane ni hano hafi no ku mupaka wa Kavimviraho, bivuga ko hari abasirikare b'umutwe udasanzwe. Ntabwo nzi fote z'u Burundi, ariko mu makuru numva ari hano muri ibi bice ni uko ari abasirikare b'umutwe udasanzwe, ndetse no mu ndondo y'Ubuvira ni hejuru muri Plateau, aho naho bahashyize abasirikare benshi, kuko bamwe bagiye babakurayo. Abo bamwe b'imbonerakure bari batangiye gutera zagari, bagiye babakurayo. Ubona yuko hari imyiteguro ikomeye kandi ikomeje kugira ngo bitegure guhangana n'ihuriro rya AFC, naryo ryatangiye kugenda bivana abaturage mu bice by'ibirindiro byabo kugira ngo batazagaho ibitero, bakaba habaho iraswa rikomeye ry'abaturage kugira ngo batazaba babaza. Ni amakuru nabashije kuvumbura, bamwe batangiye kugenda babakura mu bice bari barimo, bagenda babashyira mu bice byo hirya. Ubona yuko basa nk'abiteguye urugamba mukuru umukandara wa Perezida Ruzizi, kandi ubona yuko koko urugamba rututumba nyuma y'udutero shuma tujya tuba, hakabaho udutero shuma duterwa n'abawazarendo, ariko ukabona bibaye nk'ibihoswa, ariko bigaragaza ko n'ubundi ari ikigaragara cyo kuba bagira ngo barebe ko force ya M23 yiteguye muri ibi bice n'ubundi bashaka kubakuramo bino byegereye za Kamanyora, mu misozi ya Kamanyora ndetse n'ino misozi ya za misozi ya za Pemba, hafi aho ngaho hose barashaka kuba basubiza inyuma n'aka gace ka Save kugira ngo bakomeze bagire ubugenzuzi nk'uko plani yabo ihagaze mu kwirukana AFC-M23 muri ibi bice. Ndetse n'abandi batandukanye. Aya niyo makuru bivuga ko batehereyeho bakora uburyo gukora iperereza mu buryo bwa gisirikare bakoresheje human intelligence,
amakuru atangwa n'abantu bari ku butaka bari Goma babahaye amakuru banakoresha kandi signal intelligence CGIT mu gukurikirana itumanaho aero reconnaissance mu kugenzura ikirere hakoreshejwe drone ndetse na satellite. Nyuma yo kubona ayo makuru mu urwo rwego rero ubuyobozi bwa gisirikare Kinshasa habaye rapid operation briefing, abayobozi bakuru FARDC basuzumye uburyo bwiza bwo gukora igitero cyose kitagaragaza ingabo nyinshi ku butaka. Ariko igomaho hari abasirikare ba FARDC bamaze kwinjira mu ibanga rikomeye. Ubundi bagombaga guhitamo gukoresha uburyo bwa precision strike. FARDC ishimo gukoresha armored drone strike aho kohereza ingabo ku butaka. Ibiro bikaba byakozwe kubera impamvu za gisirikare zirimo precision targeting, kugaba igitero kibasira ahantu runaka, risk reduction, kugabanya ibyago by'abasirikare bashobora gukora operation, rapid strike capability, ubushobozi bwo kugaba igitero mu gihe gito. Amakuru aravuga ko mbere yo kugaba igitero FARDC yabanje gukora target confirmation phase, igenzura niba abantu bakekwa kuba bari mu akara gace koko bahari. Mu bantu bivuga ko bari ku rutonde rw'abari bagambiriwe harimo Joseph Kabila Kabang, General Sultan Emmanuel Makenga, umuyobozi w'igisirikare cya AFC, Corneille Nango, umuhuzabikorwa wa AFC, Bertrand Bisimwa, perezida wa M23. Ibi byari bigize rero icyo mu mvugo ya gisirikare twita High Value Target List VHVT. Nkuko bigaragara ni mu gihe kandi execution of strike navuga ko uko yakozwe habaye kwibeshya gato. Nkuko amakuru y'abaturage batubwiye uko byagenze bavuga baroga ko drone yageze hejuru y'agace kahimbi mu masaha kare cyane y'igitondo, aho yakoze icyo mu gisirikare twita target lock. Mbere yo kurekura ibisasu, drone ngo yarekuye missile ya mbere igamije kwibasira inyubako yari mu ntego. Missile ya kabiri yari igamije kongera kwemeza ko igitero cyageze ku ntego, double tap strike. Ndetse n'ikigaragaza ko M23 iri mu byago bikomeye nuko iyi drone ya FARDC yabashije gusubirayo neza. Ibiro ni mu buryo bukoreshwa kenshi mu bikorwa bya gisirikare bizwi nka precision strike operation. Bikaba rero bijyanye n'amakuru akomeye twakiriye avuga ko FARDC yihutiye gukora iki gitero nyuma yo kumenya ko air defense system yo mu mujyi wa Goma itari gukora neza cyangwa se FARDC yamaze kwinetraliza. Biravugwa ko rero kuri ubu abayobozi ba M23 batangiye system nshya yuko inzu babamo bari gucukuzamo indake, kuko bamaze kumenya ko ikoranabuhanga ryabo ridakora. Mu mvugo ya gisirikare ibi nabyita ko ari window of vulnerability. Nkuko rero bigaragara ni mu gihe igitero gito ubwirinzi bw'abantu runaka buba bwamaze guhagarara cyase bwabaye amazi. Bikaba byatumye ubuyobozi bwa FARDC bufata icyemezo cyo gukora rapid strike operation mbere yuko uku kwezi kurangira, bakazengereza bikomeye ahari ibirindiro bya M23 ndetse n'abategura operation bakabatesha umutwe. Kugeza ubuyobozi bwa leta ya Kongo ntibaragira icyo butangaza ku mugaragaro kuri iki gitero. Gusa bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi barimo Seti Kikuni, Frank Diango bagaragaje ko iki gitero gishobora kongera gukaza intambara. Seti Kikuni we yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa burimo guhitamo inzira y'intambara aho gushyira imbere ibiganiro by'amahoro. Ni mu gihe Frank Diango we yavuze nawe ko iki gikorwa nk'iki gishobora gutera escalation military, bityo amahanga akwiye kubyitaho. Abaguye muri icyo gitero amakuru amezwa ko kugeza ubu aragaragaza ko abantu batatu muri bo bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima, harimo Karine Busset, umufaransa kazi wakoreraga UNICEF cyangwa se ishami rya UN ryita ku bana. Abandi baturage babiri batuye muri aka gace. Bikaba byatumye rero hagaragara bwagaragaye kuko usibye no uyu munsi muri uru rukerera no ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba w'ejo bundi abari bivuga yo bita generali Byamungu arimo ava muri Kivu. Bigaragaza ko n'ubundi bamaze gushyiraho tutageti zabo ku bayobozi, ndetse urabizi n'ingendo zari zimaze iminsi zikorwa n'uyu gavana w'intara ya Kivu nako Kivu. Urabizi ko drone yamugendagaho ubona yuko yagabanyije ingendo. Bigaragaza ko n'ubundi umugambi uhari
ndetse n'ibikorwa abari barimo bashinze ingabo z'abafaransa zishinzwe operasiyo. urabona ko noneho izi ngabo z'abafaransa zatangiye gushyira mu bikorwa ndetse zatangiye kugaragaza umusaruro bazisabye. Ibi byabereye Kisangani, ni nabyo bari barimo bigaho bati ubushobozi ko buhari, ibikoresho ko bihari, harabura iki. urabona rero ko ku ikubitiro igikorwa kigaragaye kifatika kandi kigaragaza ko n'ubundi atari ibintu byoroshye kuba wenda ku birindiro bikuru. ahangaha drone zageze ni ku birindiro bikuru, ni navuga ko ari karitsiye. ubuyobozi bwose, administration, haba mu nzego za gisirikare haba mu nzego za politike, niho baba. urumva rero biragaragaza ko n'ubundi iri huriro rya Politique ndetse na leta y'Ubukisha bamaze kuvumbura uburyo bwose bushoboka isaha ku isaha. uretse ko bamwe mu basirikare batangiye kumenya gahunda, ntabwo bakiringira ibyo bita ikoranabuhanga ryabo, bari gukoresha niki kiri kubatabara. ubundi bakabaye bamaze kwicamo abantu nka 20 bose bamaze kubica, bitewe n'uko bari gukoresha ubwenge bwabo, apana ubwenge buyoborwa n'ikoranabuhanga bafite. urabona nyine ko icyizere cy'ikoranabuhanga ryabo cyarangije gutakara. magingo rero igikorwa kiri gukorwa muri uno mujyi wa Goma byaje kugorana kubera izi nyubako zari zangiritse. ni inyubako zigera muri 3 kandi nini, byagoye cyane kuzimya ndetse bigatwara n'amasaha menshi. izi zindi operasiyo ziri gukorwa n'ubundi za AFC ni uburyo buca nyine bwo kureba uburyo ki bahangana n'ibice bigiye bitandukanye, kuko magingo aya nakubwira ko n'ubwo ibyo byabaye hari n'agace ka Mukore nako kahitanye abasirikare batari bake b'iri huriro. aka ngaka ni agace kari kuri strategique kari muri teritwari ya Warikare. bigaragaza ko n'ubundi izi drone atari kuvuga wenda ngo zarashwemo hano zagiye zigaragara, nimba zarabashe Warikare, zarabashe Masisi, zarabashe Mbwe, zarashe mu mujyi wa Goma. birumva yuko ahasigaye ari muri Bukavu harya kuko n'ubundi operasiyo bya ofisageti naho, kuko ibyo bito byose niho hasa nkaho hari abasirikare basa nkaho bakomeye, kuko nabo kavuga ngo abararayo abayoboye operasiyo, kuko banavugaga yuko uyoboye igisirikare muri operasiyo zikorerwa muri Sud Kivu arari Bukavu. urumva rero ni ibyamaze kuvumburwa ndetse n'ikoranabuhanga ryabo. ubundi safari tugiye gake akantu ku kandi, ubundi FRDC utubwiye nk'umuntu ubikurikirana cyane amakuru y'aho abakomandazi bari, FRDC iri kuyamenya gute, biri gukorwa gute? akwikurikira ariko urabizi ko bafite urwego rw'ubutasi ruzima, aho bagiye bagaragara mu bakobwa abagiye bafata muri bice bya Rubaya, aho bivugwa ko babagenza. iyo ni abari hasi. hari noneho urundi rwego rukora muri administration. abakobwa bagahura gute n'abasirikare? urumva muri serivisi zitandukanye, urabizi abenshi iyo bavuye mu mirimo itandukanye bashobora nko kwinjira mu tubari kujya kunywa agacupa, ibintu nk'ibyo nyine. aho bagiye muri serivisi zitandukanye urabizi ko bakunze kubakoresha muri protokole y'indiki n'ibiki. urumva urwo ni urwego rwa mbere, ndetse n'ururi intano muri administration ya AFC. bivuga yuko bamwe mu bakora muri tekinoloji ya AFC harimo nabo abagize, kandi ntabwo byari byatangazwa ariko biragaragara ko biranakwigwizwa ko harimo abo batangiye gufata ku ikubitiro, bitewe n'uko bamaze kuvumbura ko bagiye batanga amakuru akomeye y'abayobozi aho banyura, aho baca, kuko bigenda bigaragara nyine. kandi koko ugasanga nta musirikare uri ku rugamba watanga ayo makuru, kandi undi muntu wamenya ngo byagenze gute, cyane cyane nk'izi ngendo zikorwa umwe avuye mu gace kamwe agiye mu kandi. twaba bizwi n'iyi tekinoloji yabo cyangwa abakora muri tekinoloji yabo. urumva rero operasiyo zikomeye cyane, bivuga yuko mu kintu ihuriro rya Politique ryubatse icyo bita gushaka amakuru, ibyo bita intelligence ku rwego rukomeye cyane. akaba ari cyo ubona yuko gikomeje
gusa nkaho gicire gihuriro rya AFC/M23. yego nibyo kugeza ubu navuga ko urujya n'uruza rw'abacanshuro barahari ndetse hari n'abasirikare b'abanyamahanga. Mu makuru mufite izo operasiyo ziri kuyoborwa nandi ku ruhande rwa FARDC, kuko na mbere ntabwo FARDC yabashaga kwinjira i Goma kuba batarahinjiye, suko batari babikeneye, ahubwo nuko FARDC byari byarayinaniye. Kuri ubu bigenze gute ku buryo bari kuhinjira uko bishakiye? Kuhinjira n'ubundi ni ikoranabuhanga ndetse n'ikiguzi gishoboka bahaye ingabo z'Abafaransa, bigaragaza ko n'ubundi batangiye gahunda yo gutestinga bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara, aho ihuriro ryari rizi ko gifite ubwirinzi bw'ikirere, ariko urabona yuko abakomeje kubumenasa ku rwego rwo hejuru. Ni abasirikare n'ubundi baherereye Kisangani, nibo bari kugerageza buryo ki bakoresha izi drone kugira ngo zibyara umusaruro, kuko niyo tekiniki nta kwango ni abasirikare, uretse ko harimo wenda na swat ya bamwe mu basirikare bagomba gukorana n'aba Bafaransa. Urumva rero nicyo gisigaye nyine, nicyo kiri gukorwa kugira ngo barebe hamwe yuko ibintu byagenda neza, kandi urabona ko byatangiye kugira umusaruro. Umusaruro wuhe? Urabona nyine nimba uri kureba uko tuwazihagaze, niba barabashe kwinjira ikirere cyo mu birindiro byabo bikuru muri ibi bice bya za Rubaya, uzikaribo bakontorolaga drone zikanicamo n'umwe mu bayobozi bakuru. Urabona kuba zarabashije kuba zizenguruka mu bice byose bari kurwaniramo, ni ikigaragaza ko n'ubundi umusaruro w'Abafaransa utangiye kujya mu buryo, kandi utangiye gukora nk'uko byari bimeze. Ubundi kera ntibyajyaga bibaho yuko drone yazenguruka mu kirere ihuriro rya AFC/M23 bamaze gufata, ariko ubu ngubu byabaye nk'ibisanzwe, drone z'ubutasi zirakora. Urumva ko nyine n'ubundi byamaze kurangira yuko ikirere cya AFC giciwe amazi, muri sinzi uburyo nabivugamo, wenda kibashije kuyoborwa n'iyi tekinoloji y'ihuriro rya FARDC. Yego Safari, mu bice bya Masisi ho bimeze gute? Naho byari bizwi ko ho n'ubwirinzi budakora bwa M23 bw'ikirere, ho operasiyo zihagaze gute? Zarahagaze, zirakomeje, update zihari nizi? Ibice bya Masisi operasiyo ziri gukora nyine ni drone z'ubutasi ariko zitarasa, kuko targeti ntibashaka kurasa ku basirikare. Targeti ni bamwe mu bayobozi, bigaragaza ko abayobozi bakomeje kugenda bakora uburyo ki bashaka uburyo ki bakwihisha mu bintu byose nyine, kubera yuko niyo targeti drone ziri gukora. Urabizi ko nyuma yuko bafashe agace kari kuri strategique ka Kazinga, urabizi ko birukanye agace kari strategique ka Mukore, kari muri Warikare, kari kafashwe n'ihuriro rya AFC. Urumva rero ibikorwa bari gukora n'ubundi n'iby'ubutasi kugira ngo bamenye abayobozi bayoboye iri huriro rya AFC aho baherereye, niyo targeti ngo bamaze gushyira muri seti zabo ko aribo bakeneye kwikubitira bakabanza bakica. Yego Safari, reka dusoreze aha, tugushimire cyane. Yego nawe reka tugushimire.